ole chibai le vek ole aniak nung zuin ti le khabu chu bung som palina bung to berna kan lo thlengta hemizo a hian fakna thil ti theina ti le khabu request om masa chu han chiar le ka han tumanga milong a thak chun zom sakzel turin ka han som chewa ka le khabu chiar min ngai hlut sak tu zong te chunga lom thu kan soi tak meu boka tin ka channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe saka min lo like saka min lo share sakzel tur poin kan som hal bok a cheu aniak nung zuin bung som palina ama sain pathian thu ilonga thlang u chanchin tha mathai ziak bungriat chang som pakko thu te hi zirtir tu ikalna pianga ka zeng che amen Dr. Bruce ana pulpit alo kai chawa adan pa ngai Bible an chhirlai te chuan in khom ho chuan adang lam engma anla shelo a han tung try ta chuta ero chuan in khom ho chuan thil thar an hreta tun ma kumsom pani chung khan Nazareth veng ko shanin Dr. Bruce a chutiang taka atung try anla singai lo Reverend Calvin Bruce Doctor of Divinity pazaum le fing taksi chu tun hnai lok atang khan thingthi in no pangchi ang maya tap chungin tun cholni athu soyata na chakna le hoi senna le Krista an theina alo dil zia chu Nazareth veng ko shan chuan tu ma in an shelo chumi tu ka atung trai chu thinlung chungril takatanga lo ir chuak ani ti hi a hriat ngoya chu tiang chu tun ma in an la hrengai lo thu chu a han soi tan ta Raymond khuwa tang chuan hei kalo ho chau ania chuta anche zia ka zuk mu dan le ka ngai dan chu hril cheu ka duani thian du tak teu Nazareth veng ko shan hi Raymond ko shanin an thutiam ang tiam ve turin ka som don chewani nangni le ke chunga a har sat dan tu chu ka hria kan nun phung tam tak te chu ti dang lam vek angai don ti na niang khotlanga din hun hlo na po anianga tam taka chuan sumle pai hlo na hial po aniang tuarna po anianga kumzabi khatna isu azuyang kha aniang tuarna te hlouna te har satna te engpo Christian rimnam lo to phot ata chu in thiar filim tur ani bokang isu azui ti hi engemo a omziani reng le man lai zirti te fiana le tun lai mi chu thumun reng alani isu ti anga ti tura ron in pe te chuan athu pek te zoma aniak nung zui kan tiam mai donani zirtir tu ikalna apianga kazuyang che ti hi chang thana mangin asarmon ta zela asoi tu lain adam chungin chutianga tha chon voi khatbak asoi theilawang ti tur hi ania angai thatu tan la dam chunga han thenghi rual ani bik heklo in khom chungoi nge hian an banga khoi lai lai emo tlemin an thozeu zewa thutiam tu te chau chu anum ta a chumi zan chuan Dr. Bruce atunu pa chuan an thutiam chungchang chu an soi duna anin thurual hle nge a an lo ti dun mol lai chuan kongkhar merik chu alo rita a Dr. Bruce chuan avahona e nang inimo eduat loleng lu dro atia palian dar phar thaler dor sa in phut moi tak mai ngil nei mel deu hi alo lu ta Bishop Eduata ani an han in biak luam nu chuan pibru si chu achuak ta Bishop chuan Calvin voinai thil ti kha chonu khan kalo hreveya thil na men ani lo awangin kalo leng sha mani a han ti ta phong maya hei I local hlawa kalom hle mai a omzia chu I hriamo Edward Calvin a chuan atia a hrie ka hria sin Calvin nang nen hi chuan kanin hre thiam tuna ko san sanga om mai la Christian na konga chuan kanda in thurual zela lom atia adik khop mai phulo deuh poin in hre thin mai la ikop pui ni hi ka hlut sak em maya chu wangin pathian hena kalomani Calvin a chuan atia Bishop chuan a thian pa chu leina tak mai hian aena he zirtir ni dan thar hi ina atan chuan kholkhang ron thlen tu ani donani Isuati dan tura engkim iti chuan iti ngei po karing tlata iko sana hian danglam na nasatak alo chuakang ti soilok tur hian zol nei ni san pa ngai lo adik takin Raymond thutiamang hi rongbol tu tele ko san hian
tiamin vong ta deuh vek mai se Christian na chu sosan lo ngai na omin ka shalo ma se martar ni te hi man lai thila kan da zo to a kan Christian dana hian a ulsam le nuam zong hi kan ngai na to khop maya thil har sa le cross rit put chu kan pei to lo hlom zong ani hi isu zui ti hi enge a om zia nia an yang nung zui ti om zia chu enge ni chutia an soidun lai chon pibru si chuan an hmelshiat pakhat thi thu aron soita mithi in lama chuan an kal hota a thupuan bung som pali changli thu ilungai thale lokang chung chu beram no akalna apianga zui tu te anni amen Dr. Bruce ana pulpit atanga zirtir ni dan thar asoya tangkhan thathum chu aral tamaya chuti chung chuan nazaret veng ko hran chu an phur hle mai Dr. Bruce chuan chuti takin a ko hran mi ten an lo la thu takang ti ngai na halo ama mimalaro chu a indu khop lo hle mai chumi awanga a thil ti tak te chu tu man an thathiam phalwa a chan le wang kan hriat theina ber tu nia lang chu Bishop nena an ti na hiani an thian dun chuan Dr. Bruce ina an oma Bishop chuan hei kalo len chan hi in sia lo mo a han tingota Dr. Bruce chuan lu a thing maya Bishop chuan a hniak hnung zui tura ka in tiam na konga hian ka ti tur nia ka hriat kala hlen lo ti ron in puan tuma local kani ati tadai maya Edward keipo ka thutiam chu kala hlen bik lo asin amai ro chu ka kaldan tur chu ka in siam fel to a ka tumang chu hlen tur chuan Nazaret veng ko hran ta hi ka ban angai tlatin ka sia atia chutiang chu ilati ka ring reng asin keipo zanina kalo leng hi ka hna ata ban ka tum thu ron hril tum che ka ni asin atia Dr. Bruce chuan a thian pa chu a han hnaya anin thup dun po a adik tak chuan an hel hol ani ber mai Bruce chuan nang chu chutia ban ve kher angayam ni ti in a han zota Bishop chuan tule a chan kan thrilang che i ban tum chan nen po chuan a in angviau mai the ni Calvin he kan omna khopui hi khoti bai om tak mai nia se omna le sual na te mani masial na zozai te hian min ti lungai thin rei tak chung chu he kan hanuam tak khi lo thei lowa ka chu asan hun tur hlaureng rengin kalo om thina tun hnaya khan heng mi te berte ziga mi pakhat chunga in ti lo chu ka chunga ti lo in ni ti hi ka veiviu maya engtika khan nge mi mangang emo mi sual emo lungin tang emo kata na turna om khopa katlo kadin huna aphu tok chu a ol samchin danangin katimai thina khotlang nei nung ho le fingle million ho zinga katal ve mai maya khoila ya chuan nge turna ka nei I so ming hian eng hinge mo torpo kalo tor ve reng le Calvin tun haya phei kha chuan sui suala in vuak te hi kana pasin Martin Luther hun la ya om khalo ni ve phei ila mani le mani in semin kanung zang hi ka vokheng reu rawang chu atia Dr. Bruce chuan chutianga Bishop chuan thu asoyala sengai lo an ngoi dun wanga Dr. Bruce chu alo tongta a Edward ka ngai dan chia iron sei chuaka idin hun le kadin hun po thu hun ani e kan ko hran chunga chuan engemo har sat na chu ka tok lo ka ti lowa ma se isua ta na tuara zong ka in ngai theimol lowani Peter le khathona Krista po khan atur sak chewa wangin ania ka inzui na turin enton tur anu chia cheukha ti kha ka theihil theimol lo chuani e atia an han ngoi du le wanga an thil ti tum hi na me na ni lo Bishop chuan lo mel takhian engtia kalzel nge iril ruk a han tia kaloro mandan chuan he khopuya amamo na lai berni oma omve top mai katumani kanu pui point arem tia kan tang kai theina lai ber tura chen ve ngal katumani ber Calvin chuan tia Bishop chuan chutiang mun tu chu ril ruwa hual alo nei diam to hi alo nia an han rot fel chuan mun pakhat sual na te mol na te re thei na te le
za pui om khopa bol hlo laya in lian tak pakhat lu ho chu an rot luta a thil thar phei zong ani love isu chuan misual tlan na turin apa in le hausak na zong zong chu aron kalsan sia heng mi pani krista ta na tur cha ka ril tram te hian he an thil rot hi an din huna isu ti tur nia an ngai ani an thian dun chuan nei nung tak an ni ve boka poisa tho khoma an om na tur chu chei thuai an rot thuta a Raymond Kua Henry McJewell te Rachel Inslow te Virginia Pacey te Rolina te Alexander Power atele President Mars atachu Chicago a chuan an lo zina Bishop le Dr Bruce chuan an omna venga chuan in khomna an neya chung lo zin ho chu an som hloma McJewell chu cholde lo thleng tura chuan Raymond Kua ama pulpit ngeya thu sui turin aloin ruwa mana ma se zir top ni chuan Chicago ko ran zinga lianber pakhata pastor chuan chu cholni zing le tlaya an biak ina hun nei turin aron som ta hlo maya injini zana chuan zan khua deuh tho hian atong trai ta chuti la yang reng chuan Raymond Khua a hun har sat lai ber point aril ru ala boi ngai lo ma se shiat na thar lalpa thudik zauzo ka alu na tur alo ni zoka cholni zinga chuan biak in chu an khat mur maya zan khua deuh thowa alo tong trai nuwa pulpita alo lon chho chumi te chuan an mudu hle hian a in hria Raymond Koshan chazia le tun hnaya Dr Busana a Koshana a thil ti dan te chu mi te chuan an shrevek sia makti taka an lo en po chu a om lo lem lo ve an thutiam nuwa Raymond Khua thil thlengte toite a ashil nu chuan tun hnaya a zo fo thin zo na chu a zot ta a rol thar pakhat chatuana nun na nei du local hna isuan inei zong shalla pachhiat hna semro chuti chuan wana roine yang tin local lami zuyang che alo ti kha chang thana manga chutiang chu rol thar khan adu talawani kha isua zui wanga chuti taka tur angai ni chuan adu lawani isua zui pheizong adua ma se chuti taka tampek angai chuan adu phal talawani asoi zela ani taka tunlai Koshan Krista mingchoi nge Koshan te hian tur na te lo na te aum dona hlok na ral le mai thei kan chan pha don chuan ama chu kan zui lo pha mai thin em lo ni mania wantlang in khoma hruai tu pakhat chuan Koshan hian engma belfak omna an nei lowe ti in zuk soi ngam maya engtizia chutia soi thei mai nge ni le Koshan mitam zokhian mishing te sualna le tuarna te mang an na te veilovin mani nom sakna ringot an ngai tu thin ni in asia ani phot mai chu ngai dan chu engamo chen chu adikang America ram Christian te hian Krista zui tu an ni na fin fia an ngam reng emo chu mi hausa tak te hi enge an hlom le an ro sum te chu isu man dan tur ang man an phalem talent chi sang nei te chuan chung an talent chu isu man dan tur angin mishing te ta na man an phalngu tem Krista zui dan thar entir turin tunlai mi te hi som kan nia chu ke ai chuan nangni he khopui sualna khat a cheng te hian in sezok emang Christian te tranpui na mamo atharau le taksaboral mek te shelo le ngai tu changlo hian mani mumin in lamum thei cheu emni indona athi ai chuan zu wanga thi te hi na satakin antam thin ti te hian in thin a kheilovem ni mi chak thatak tak na tho chak ngoi si tho tur muzo si lo sangtam tak he khopui danga te anwa huaya na muzo lovin thil sual engamote anti pha thin ti te hi han ngai tu te u ke ngai tu tur ani love mitin mani thavin in en kolang miang inti san mai donem ni ngai tu ma te u America rama Christian zong hian isuati dan tur angin ti ta theu ila chuan kan khotlang nun te sum don na te ni kan sarkar in rel na bulber politics chen hian lo dang lamin tor na ta chu anep theisot lovang mo Krista zui tu fin fia na chu enge ni Krista hun layami nen khan thumun ala ni lovem ni nge kan vel thil te hian chung fin fia na ta chu alo ti dang lam ta voina hian isua lo tel ve ta se
he ko sanami nge te po hi kovin kan chiar ta karol thar ne na ati angkhan thupe in asum le pai kalsana ama zui turin asom don lovem ni he khopuya ko sanmi zong zong hian iswati dan turangin tivek mai teula ara chu eng ang tak niang mo aki pakoi phei chuan ka soi theilo wanga ma se tuna ko sanmi tam takina anti thinang hi zong anti lek lovang ti chu siat sa ani sumle pai te hi isuan engtin nge atiang engtin nge amananga apoi saman dan kalmang chu engin nge sil berang amanom sakna le in cheinan mira theimang angte atan puina le som chu amang donem niang asum le pai lu dan kalmang te po chu engtiang nge niang le Krista zui tu dik tak ni tur chuan mani theu hi kanin engun apoi mo ani mi kuta rul ko zen tumchi Christian te chu Krista Christian an ni theilo Christian sum dong tele ami mir reng reng hian ama hne na in pumpek po huama anyak nung an zui hi atul tak mewani isu azui na kong hi ama hun lai aya tuna taka adang lamna a om chuang lova alangai rengani apostol ho hun laya an nei zong zong kalsana an ho tu pa an zui mai ang thokha alani hetianga isu azui tu dik tak ni ngot lo hi zong tun lai nu na ma ni ma chau sial reng renga kan che zo tur lakata min chan thei hi a om lo hul huwa lani tun lai hian Krista Christian ni tur hian cho har kan wangai em ngai tu mang hlei lovin dong dale ma ni ma sial reng rengin ama isuange poina asia du lo tu chi Christian a chuan kanin vua zota kan zinga tam takhi chuan lalpa ti te thin mai la ka hrengai lo che min timolang mani cross chuputurin kanin pehlomem heta in khom ho hian a ho lom wang ngota in khom te mani sum sen lo na tura thil phal ngut te hi Christian ni na kan ngai chung si hian thinlung takin isu engkim nola nung zui turin ka cross karon pu ti hla kan sa thei donem ni he hla hi rilru taka kan sak thei chawin zirtir dik taka kanin ngai theng khovel sualna le buaina ta chuan rilru atina mai e tia sha du lova nuam sa le thian kom nuam koma mi za zonga omte hi Christian ni na nia kan ngai chung zongin mishing te boral phal lova mitui senga tapa athan thisen anga fara cross chunga kapathian inga nge min kalsan tia awan hiak nung ka zong kan zuimol lowani zirtir thar nia chutianga nung tur chuan kanin pehlomem le Christian na kan ngai dan chu ti danglam kan zuamem Christian ni hi enge omzia ati dan tur angatia anhiak nung zui chu ani tung train in khom chu atrina mi te chu an tho huma pon lampan chuan makjuela lam chu an ron pan hloma chibai an buka iswati anga ti tura thu an tiam ziate an ron soi ani chumi zo chon tung train khom an nei ta a remon khuwa an ti tirlai kha ang hle mai an ban don hnai atang chuan tharau thiang hlim na tho an chang thar ta hloma an hlim tlang kher mai chuni chu ko san le makjula tan ngei po han thei hil rual anilo zana chon ati dan pa nga in amud don chon thing thi in a han tung traya in larna amuta a chuta chon ama henry makjuela po chu ain huwa raymond khuwa halo omle to in tun ma aya hek sak lo zok le mol zok lo om hian ain huwa chutianga a oma wang chuan a poisa sumte chuan mire theite alo tran pui thina chuba ka chuan iswa zui dan nia a soi chu mi ten an kalna sat awanga ala tur zia te po a hmuwa ma se chung zong kara oina ka khongai na itana to ke aron ti hi a seboka Virginia te Rachel te le Rolina te an lo in nei to chuti chunga an ho tu rong bol tura in peya tharau bo hruai kir tura mun thim le sual mun po Rachel zai lai te po a hmuwa President Mars ate Alexander Powar ate Milton Wright ate Edward Norman ate po an lalpa awanga lim takatuar zelin a hmuboka Jasper Chesa thutiam ve zeta bo chele ta po a hmuboka
a thon thu zia ka chuan sum le pai thila zong amui ngil he maya ma se a thil zia ka tele ama mela te chuan khotlang thila lo tlin na poina anuai bo thei reng lo khak na hi alo omtlat maya chuin la na chu arala a aya chiang zo khian avalai hovina in khom pui an nei lai hi a hmule a chungmi te chuan puan zara isuan engtin nge atiang ti lian puya in zia khi an lo tara chung ho mela chuan hlim taka an la tur zia te lom taka an hlowa martar hial poa an la thi tur zia hi a hmu boka ole khati khan kan lo chiar zo ta a kale khabu chiar te min ngai hlut sak tu te le min support tu te song chunga lom thu kan soya le khabu kan chiar le tur te minungai thak chun zom sak zel turin kan som ngal a cheu